Ubak PT Saukmi UMLA barem jong kamaulai mendagasngi kekendai tarik urisau arjar posan ulawan mensngolam hakayeng kesem jong itrilen khan mudai ibade imihe jong ni hepret kershan bor khan mudai ibala klat no nagni kesla perthei mendagasngi habayo ban kren skilat pathai kubor ubak PT Saukmi ulaong begani ke jingsha peniap jong i hepret kershan bor khan mudai kala penting pensmiat ikipai ba hakajalahi berokawei Uloong ru baki balik ia kini kakam sniu kim de shu ki beriau Henry ki de ki merat nama kim don shu ia kajing perkhat iki para mensim beriau bala dalap ia ki bakum kita ki beriau de ban syak pensitom kat kum ka an Uloong bakat ba ksnong kadang yali ban pelap sabut halor kajing syak peniap i hebret insa phira hanong lumbre Henry mentala jia sakani ka weipat ka jingja tekan dang penbun kam shu yaki nong ilam jong kasnong namar tang hapo shi benai artli ki jingja syak penyap yaki kena kala jia Ito akan ni por mata atau nang ni po no atau senang nongra atau dong nampak bah dong lumar bah atau dong lumar bah blok si blok ti dekat bagi gerang ba bagi samla bagi dong kami na juga jangan dari senang wan dekat dong kajuan juga kalau wan macam nama tak ada kerja ke basrosi pisau tu kalau ba pemilik kuat barim yang mulai konsumsi pada bakum ini kerja nak ni lagi yang kuat kita ni kerja nama baka kerja kami kita kalau menong long normal kami kerja kalau menong kalau pun hang ya kadulu kerja berkat om tengah silat pada skam borok lagi paiba jong jelahi berakawai jadi bandakan yang jungi skamilan berfak jilang bahasa media yang slow bandakan yang jungi hebret ilajak nabiyen jadi mesti berkat banang ba bandakan yang jungi dalam bansyam ba baina flat dan bahasa syak priap dan minam mestad ilayo itu dalam bahasa media ba syak priap baka jing syak priap jungi dalam labanong ka ba sandat ado kata-kata marka kebungkan jungi ni bahaya jungi dalam ba ajing yak ujung ni hebret napong sibon kalau ki jing termensau hakan mak hat ni hakan ni hat ni pandangnya juga ngap ramjur dengan kerja ini diberi hilang orang Indonesia diberi di maram abang menggunakan yang jung justru long bahat ko mensua haba bakum ni kerja long ba kide lapang kide long ba beriu kali samlah Hemta kalau what if na ibarat menangrit untuk dimapsu untuk isu kai ke bah berapa pelong ya kenika juk atau mungkin ini hak kenika sini mata what if long if na untuk dimapsu tang beli betul bab nak aja ngapa ramjur barang juga puang ngapar udah bos kodam nak menta imehe kalau ya syong beri dekat bagi gerang ba ada nang ni juga dong dia bangarung dengan yang masa selai bahadu kata-kata pada skam baru ada lagi ini kerja condition kerja ya kerja jinduk ya kerja geduk kerja hitam ya kerja hiran masa selai hadu kata-kata skam baru pergi ya kerja ke bolong mata bertolong ini ke basrosi adu kata-kata bakum ini jingja hamtam hadiah di bedok besok abang isyong tu po hapo ayeng tu po na dia jenga ba ilang ba nang ni na po to dong lagi gedong wat mata along ba ka habaslap abaslap kumli gedong ba slap lakum slap kalau patut po ye pasal hapan apa ka berti te wat ni ye wat ni ye ba namong ye ba duk ba sok jar tam isul map tu te ka badam kam gedong ba nak yang jo polisi department berhak dia kebandak dengan juti kenong ya keban hamlong aktif hingga kalau gimana mau polisi department country ini polisi department kan dia kerja mereka terus ada kata-kata banlap banwat diberi dia sniu diberi dia punya bagi diberi dia punya beriu bagi beriu berapa orang tiba kejut dia ke senam jong kelung kena dengan kuat berapa yang dari polisi department kita kamba kan ni polisi department kita kami kebanyakan yang juti kalau bagi dalam kamar beriskom
banlap ya kini banlap manta ya kini kinong ya kini ki unong peniap kadang jika men ke bakau police department ka selap nok manta kanong yang unong peniap pada scam nak kalian depan police department kani kini sing baar bajang ne panora Koi ka kes nak kalian jing situ kumtu bala ayo kem kena ayo apan kem kena baset kena impat tip tolong nakade ke bak kumnu sino kes kaya benda baar aja nak kumi pada scam nak kalian di pas police department hi kan kap ke ban nak kalian joki ke bang ban kamlong proaktif ya padahal kan ko por ka dihi ko por nak kalian joki ke bang ban ki police station ke badan bantah hamala ke joki hamala ke jaka dan kam makin ban hampir siapa dan ke patrolling makin ya sisling anak begini ke jinja ke nom jasyo pati dan community menolak kalau ngejak berdiri ke barit pak ada baju haba aja aku gini ke jinja along ke namonong ada ketak syuk hantam ke jabri ujuni lang duna kalau ngai bos mesti ada kata mengapa yang sulam ya ka 12 nong hi baru kami itu beson nora 12 nong mat kompi jo beson enong 12 nong hi baru kami kebanyakan yang joki lamong kidang ya kena ki eksar ban yo kam yang unong peniap di favorite betala jas dia jo kami be do kat nak menta ki nong ki nong kam snong jo ka 12 nong 12 nong hi baru kami bab ni scam kaban nakaliang jo ka 12 nong kalau kubagi kristom hi bat ngisung tu kini kay baro nakaliang jing la ong ba ini perfect jing ja kanong ba banang yang nong gidong gisno mo nakaliang rang ba gidong gisno mosnong ba ja ini hindi ban sno bring sno mangi kalau kabenta basa ban kam yo kuno priyak badong kam ai kasaja ka ba nabanong lakade ka life imprisonment lani kanuru asyong mata kanong haka an bagong kristom lagi